kira kepedulian. Mai bareng membasuh Bali, mai bareng mengenang Bali. Deulak irago membasuh Bali, ada engsam teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap pedini. Ayo bareng-bareng ajak bekerja, lestarian bahasa Bali. Yeah, yeah. Yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Hey, yo yo ayo rame-rame, milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng, meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Inggih, nunas uratian ring idedani sareng sami sane sampun rawuh mangdani ledang nyejer genah ring gedung Silarnawa. Taler tunasitya mangdani ngambil genah ring ajeng. Ngawit saking kursi kaping kalih. Inggih, idedani para atiti sareng sami saniwangian titiang santungan sampun manut panemaya galah widyatula puniki pacang kekawitin. Nanging sedurungyane titiang pacang matur indik tata titi pemargin penglilecitani puniki inggih punika kapertama idedani sareng sami nenten kedadosang makte ajengan ke gedung Kesirarnawa puniki. Idedani sareng sami nenten dados melanjaran ring genahi puniki. Idedani sareng sami nenten dados ngambil gambar nganggen flash utawi blitz. Taler idedani sareng sami mangdani nguah pengaturan HP drone antuk mode silent. Miwa idedani sareng sami mangdani nyaga tersikan genahi puniki antuk ngenahan miss utawi luhur ring genah sami sampun kecemalisan. Om Swastiastu. Bini Ajeng, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Sanidahan Musik Kaya Titiang, Narwakil Miwah Pengeter Sanidahat Kusumayan Titiang, Asapunika taler idedani sareng sami para pemilat Sanidahat Wanyang Titiang. Pengibagi aturan titiang majang ring ida sangyang widiwasa Driantuk mejantan buantah sangkaning pesuecanida mawinan titiang asapunika taler idedani mawinan asapunika taler sareng sami presida nyarangin widyatula ring sajeroning bulan bahasa Bali Provinsi Bali kaping kutus warsa kalih tali 16 rainani mangkin seni laksanaya ring Soma tanggal sia Februari warsa kalih tali 16 mengenai iliki ring gedung Silarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Inggih, idedani sareng sami bulan bahasa Bali warsani puniki nunggahan petitis Atma Karti Mudiana Purnaning Jiwa sani pitages bulan bahasa Bali pindah ke Taman Nuwangun Jiwa sani paripurna. Bulan bahasa Bali puniki kemargian ngawet saking tanggal siki kantos 12 Februari warsa kalih tali 16. Ring bulan bahasa Bali puniki kemargian mepudak-pudak parikrama sekali makin wenten penglilecita sesolahan seni sastra mimbekara utawi lomba utsawa utawi festival kriya loka widyatula penggunaan pengawi Bali utawi diskusi sastra reka aksara mempelayankan sambil belajar miwah penghargaan Bali Karti Nugraha Malotama. Inggih, idedani sareng sami sani makin karyanin antuk puja pangastuti majang ring ida dani sareng sami genah titiang mangdani ngadat. Inggih,
Puja pengastuti soang-soang jadi iring titian. Terus kawitin. Iya, kelaturan antuk ngandingan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. Iya, jurusan.
Inggih, idana sami jurusan mewali melinggih. Inggih, idana sami media pula puniki pacang keenter oleh moderator. Ini punika Ibu Nimade Ari Dwi Jayanti SSMH, Pinaka Dosen Institut Agama Hindu Empu Puturan Singaraja. Talar Majang Ring Narawakia Orang Mangkin, ini punika Bapak Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI, Pinaka Dosen Universitas Hindu Indonesia. Majang Ring Ibu Nimade Ari Dwi Jayanti SSMH, Miwah Bapak Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI, nasib yang mandani ke Aceh. Taler galah selantannya aturan tidak. Inggih, seluruh acara pergi ke Kalipling, saya makin tunas tiang miring salah-salah pihak saya, Indek Sambrama Wacana, saking Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Majang Ring Bapak Kepala Dinas, Inggih, jurusan. Om Swastiastu. Sane wangen pikiran seperti komentar lain makin untuk menikmati hari Dwi Jayanti SSMH ketalar memiliki suku yang dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Iwayan Sukayasa MSI dan Semarang. Aku nikah talar kelas Majang Ring adik-adik dan bapak ibu sami sane sampun presida rauh ri sejeroning nyarangin Widya Tula rahina mangkin puniki sane baju kuning-kuning niki saking napi nggih Unhi. Oh nggih berarti adik-adik titiang ring Unhi niki titiang dumun talar tamatan saking Unhi. Sanes tiosan saking napi wonten kampus napi Budayana becik malih wonten dan lain sebagainya nek sanes tiosan niki perkenalkan yang niki baru niki kan nama titiang Ida Bagus Malik Suryana titiang durung 1 minggu dados Kadis Kebudayaan Provinsi Bali. Titiang dilantik dawok Raino Anggara sanes sampun ring penanggal 3 Februari tahun 2026. Nggih. Diwane punika renggalah sekali makin puniki di sederhana ngawentenan Widya Tula bilik pelaksanaan bulan bahasa Bali puniki titiang Menas para widadane maka sami membekas pemilat Widya Tula memiliki acara puniki anggen sendiri sejeroning ngaruruh ilmu pengetahuan ampura titiang campur-campur puniki mari bos mengamiki yang narawakyo kul dengan bahasa Bali puniki sejeroning membangkitkan kebalian kita Bali menuai budaya Bali dengan ciri khas kebaliannya adalah salah satu ciri khasnya adalah bahasa Bali. Duaning sapunika titiang Menas jangan malu-malu berbahasa Bali. Mari kita bangga berbahasa Bali sebab dia pengalaman
kalau tugas keluar daerah, walaupun tiang berbahasa Indonesia, orang akan tahu Bapak dari Bali ya. Karena apa? Tiang uling jenik dari kecil pun biasa mau bahasa Bali, otomatis ketika berbahasa Indonesia, logat di tiangnya tetap ketaro dari Bali sebenarnya. Orang sebenarnya ngirim sarang sami lestarian bahasa Bali nenten jeling bulan Februari niki iragam bahasa Bali sebagai wonten niki adalah perayaannya punapi selantur seurite iragam nyangen bahasa Bali. Matur malih ring rahina mangkin puniki Widyatula Ketua Pun Parinikan Taksu Jatmo Bali jujur ke paripurnan nganti teks lengkap. Punapi antuk manggane sejeroning iraga sarang sami patut melalui taksu karena taksu punika yang uang saking taksu akan ada kewibawaan jadi di sana kita mempelajari diri apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan sejeroning dados Kramo Bali, dados Jatmo Bali. Pemekas wenten sutindik, subakti, susatyo, tersane tiosan. Niko sane patut damel manggane iraga dibekas dados Kramo Bali, Jatmo Bali, sane nindehen Bumi Bali, sapemekas iraga sarang sami meduwe taksu. Punapi antuk mangga meduwe taksu, punapi sane patut kemargia pelaksanaan balik los-los mungkin nara wakil yang dibaca modarang indik kepunika. Nggih, wara sapunika Presiden Halurin Tiang nenten surut-surut di Tiang Munas ngiring manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Terus terang Tiang memiliki karena Tiang sangat tertarik dengan tema ini, terutama taksi ini. Tiang sangat tertarik sampai ke dulu dawa kuliah akibat Tiang boleh juga makin Tiang Munas meliknya. Oke. Asa punika Presiden Pertitian dumugi sakami asing pertawaran rahayu biasanya dewasa Tuhan yang Maha Esa iraga sareng sami Presiden kepice warung rahayu kena rahaja ngerasa layu Presiden raris ngemilatin parikramo lainnya makin pemekas Presiden talar ngemagian suwo darmo soan-soan. Oke, menika puputan tiap handuk pramasana. Om Santi 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 Om Suksma. Inggih, selanturnya galah aturan titiang majeng ring moderator Widyatula Rainani Mangkin. Suksema. Para masuk semua terakhir yang ring pangnya terbawas dan Rainani Mangkin ini berurusan dari mungkinlah saya sampai kacimawisan sekali boneka. Kabar pertama, Om Swastiastu, Raja Rawa Trapitian, Iriki Ring Kesikarnawa sekali boneka. Ditiang Mimadi Aridu Jayanti, saking Ngepungkutan Singaraja ring Rainani Mangkin, pacang yang terang ide dari sarang sami ring acara Widyatula, Parinikan taksu nih, taksu Jatmo Bali nyujur ke paripurnan nganutin teks-teks lontar. Sadurungnya ini para masuk semua talar atau titiang ring yang para makawi yang jaga, dan talar ring Bapak Kadisbud Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Alit Suryana. Kita talar iriki Bapak Kabid Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, pamilih sarang sami iki sari raos saking SMA SMK, talar sani onang ring sastra Bali sekali punika wonten talar saking UNI,
UHM sekali punika kita taler ring udayana utawi sani gena-gena tiosan sani rauh iriki mapupul sematang sering saking tiur bahasa Bali taler susuma sampun rauhe Raina mungkin titian jadinya terang acara punika video tula sari pacang ngelilin indik kata Tuhan manusia. Nggih, iriki sampun rawuh ring ajeng idadani sareng sami Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI. Kawadara titiang sira Bapak Profesor dari punika nggih. Ring titiang Bapak Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI wantah Mahaguru titian ring sastra Jawa kuno. Pak Prof wantah alumni saking sastra Jawa kuno Udayana sani mangkin dados akademisi ring Universitas Hindu Indonesia. Penelitian ide kita nih penelitian yang sebut ide karena profesor kita minat sekarang ya sareng banyak penelitian Bapak Prof sekali punika wantah sanika pertama wonten kita swasta wonten taler kita reformasi wonten asiki sane banget niki merubah kita nih merubah keberadaan sastra Jawa kuno sekali punika niki wantah teori sastra memahami maksud ekspresi dan metodenya. Iriki ring penelitian Bapak Prof ring teori sastra puniki ngodar indik taksu bawa miwah wibawa sekali puniki malih bos jadi katur didadani sareng-sareng. Sani tiosan wonten Sula Trikalpa, wonten kerja dan swadharma, wonten psikologi agama niki mungkin sedang hits sekali puniki nggih. Sapunapi kawontenan iraga jiwa permana iraga kalau menggambar Bali sekalipun. Selanjutnya ini wonten buahnya kosa. Wonten sapunika perkenalan gitu nggih ring Bapak Prof Iwayan Sukayasa sane mangkin galah terang titian membeli bagan utawi mawidya tula ngantos ring galah roras kali punika sane sampun kaudar oleh panitia. Sadurung punika jagi pacang Pak Prof jagi pacang wadara materi jagi ngemijelang widya sastra muja kasawur arik idadani sareng sami sane sampun rauh ring kainani mangkin galah durus kadalapitian ring Pak Prof. Om Swastiastu. Tapi ngajeng atur wakil titiang ring Bapak Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pengan puniki rawuh Bapak Kabid SDK Ide Bagus Alif Suryana nggih niki alumni UNHI yang sane lumun niki berprestasi. Jadi semakin sido dados kabit bisa. Para ulama sane rawuh makin sane banget suksemayang titiang. Wonten sewara patra rawuh ring titiang mangga sido nagingin nggih. Acara sejeroning bulan bahasa Bali sane mangkin puniki. Tema unteng baos sane ketiba ring titiang menika membahasa Indonesia. Konsep diri manusia Bali menuju kesempurnaan pada tek-tek lautan. Bahasa Indonesia. Ralis titiang diatukan ketika mangga ngangen bahasa Bali cina sekali mungkin Bapak
Habib mantan mewah nyanyian bahasa Bali. Titiang kaler sepunika malik bos atau titiang campur aduk. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Awi gede-gede kan. Terus titiang memanah-manah nabi bahasa Bali konsep diri manusia Bali menuju kesempurnaan pada tek-tek lontar. Terus titiang ring kamus, ring kata bahasa konsep itu nabi. Kepungkur harus weden manah taktuan takwa nenten martos filsafat utawi teologi madan angin konsep juga konsep dalam taktuan manusia Bali tapi mau nanti yang nyurat ngangen manusia Bali bos dari sinahan dia menuju kesempurnaan para tek-tek lontar. Ini malah pada tek nabi ya bahasa Bali adalah yang orang Google orang AI ya wit-witan. Terus titiang manahang wit-witan puniki san wecana bos-bos becik ya san wecana sane wenten ring lontar kenten. Rares wau titiang ranjing riki wenten niki topik ya parinikan taksun jadma Bali nyujur ka paripurnan nganutin teks-teks lontar. Jadi sado madiosan bebaosane nanging ampura niki titiang seneng dan guru kan biasa mejujuk yang ngajain kenten nggih. Mangda wenten antara gerak sareng otak memargi becik enten ampura semeton sareng sami titiang sampun tuwun entud sampun royon. Babahang titiang mangkin indek keluihan Bali keluihan Bali sampun kasub inggian Pulau Bali keluihan Pulau Bali inggian budaya kasub pisan sampun kasub pisan punika dadosna sejroning unteng bebaosane mangkin sujatene manusia Bali luwihing guna gina nggih guna punika karakter gina punika pekerjaan guna luweh ngamargenin ageman skala niskala. Nah niki mungkin napi kebaos ageman skala niskala pengugun niragane kawentanan niraga ring jagat puniki wantah ten cida lepas saking parinikan skala kelawan niskala. Sane kebaos niskala skala inggih punika asing-asing sane urip sane kawentenang ring jagat puniki sane kabelenggu kaiket oleh waktu. Keberadaan kita tak bisa bebas dari waktu. Kabelenggu oleh waktu, kaiket oleh dahulu. Asing-asing sane wenten puniki mengalami perubahan terus berubah manut hukum tumimal lahir. Nika sane kebaos skala. Napi sane skala. Sane nyata wenten puniki. Meraga setula sarira berbadan kasar.
Kaler sane suksema sarira, sane berbadan halus. Taler sane antah karana sarira, sane berbadan astral, para dewa, nggih, para makhluk-makhluk halus, iraga sane berbadan kasar punika kasengker oleh waktu, oleh kala. Nggih, selalu mengalami perubahan, termasuk para dewa mengalami perubahan terus-menerus manut rete, manut rete, manut hukum kosmis. Terus sanene skala sane cen. Sanene skala antah ide Sang Hyang Widi. Niskala nika atorsipun ten kebelenggu oleh waktu, tidak terbatas oleh waktu. Sane bersifat abadi, ya, abadi. Langgeng kawentenan ide, wantah ide Sang Hyang titah. Ten wenten sane lianan ring punika sane kebaos niskala manut tatwa. Riantukan asa punika kasujatiane manusia Bali ini punika nyungkemin iraga puniki mawit saking niskala, saking ide Sang Hyang Widi, dados puniki peragayan ide Sang Hyang Widi, iraga puniki peragayan perwujudan Tuhan, sinar ilahi, perwujudan. Sami puniki wantah bawan ide. Hanya perwujudan Tuhan, sane beraneka ragam puniki. Nah, riantukan asa punika ngasorang malih saking pemahaman skala niskala, dunang malih nyungkemin gumine puniki urip. Boyo benda mati, urip puniki gumine. Padah sekadi raga urip. Napi mawinan kenten malih bausa. Nah, gumi manut manusia Bali, manusia Bali punika Ibu Pertiwi. Kan sampun nika nggih. Nggih, kawentenan pemahaman ide dane sareng sami nggih. Bapa akasa. Akasa punika bapa. Sang Hyang Surya bapa. Nah, patemon bapante kelawan ibunte metu ragan terjadi baru kita lahir. Metu ragan terjadi. Nah, pandangan sekadia sepuniki kebaos pandangan dunia organis. Semuanya hidup saling terhubung satu sama lain. Nah, napi mawi nanti tiang memilih baos manusia. Manusia punika mawit saking basa Sansekerta manusa. Manu punika swayambu manu. Sepunika sesana. Swayambu manu punika manusia pertama yang lahir dengan sendirinya. Swayambu puniki sampun sane dados lelangit sekancan sane ada utamanipun manusia. Swayambu manu punika lemrah mewasta ide Betara Brahma. Raris ditatkala jagwen tenang sarwa prani punika riantukan ide maduwe wewenang utpeti menciptakan ngewentanang ide Prameswari mewasta Dewi Sata Rupa.
Dewi sane meduwe wujud rupa satusan, jutaan bahkan gitu. Segala sesuatu yang berwujud adalah wujud beliau. Nah, Dewi Satarupa puniki lumrah taler kebaos Dewi Saraswati. Nike mawinan kawitan manusane sami wantah ide Sangyang Brahma kelawan Dewi Saraswati. Manusia sane maduwe sesana. Manusia nik banten sane ngangen sesana. Sane mesuluh untuk sesana. Kendan. Nabi sesana punika dharma. Nggih, dharma. Yang alami gangguan tenggorokan. Sapunipun keluwihan manusia Baline nggih mawinan iraga sareng sami punike inggian para guru, para pejabat puniki sami kebaos sang sewake dharma. Abdi dharma nggih, abdi dharma. Nika mawinan titiang memilih istilah manusia ketimbang jadma. Jadma punika ja lahir me, yang jadma itu roh yang lahir. Nanging naniki persoalan makin muncul. Pungkuran sayan makeh pikobat. Semeton sareng sami pastike sampun uning pikobat nika sekadi sane kesina banjir. Sampah berlimpah gitu nggih. Napi malih nggih. Pikobat nggih. Ageman sekalo niskalo sampun timpang. Neniskalo dan patikalingu luihan ke sekala. Arto ini makin memurti. Arto ini jane memurti. Niki berubah pandangan dunia. Ageman iraga mubah dari pandangan mekanis. Menganggap bumi puniki benda mati. Barang mati yang bisa diperlakukan sebagaimana kehendak kita. Manut tak tujuan iraga bumi puniki, iraga ngelah warisan adab. Keselak adab. Kencan. Nah, tanah alas, tebing gunung, barang dagangan punika sami. Raris kaparikoso manut tatujon arte kamo. Punika tatujon iki Pak Anom nggih. Oh nggih. Makeh manusiane mambek rajas tamas termasuk titiang. Rajas tamas punika agresif dan suka memanjakan diri. Agresif dan suka memanjakan diri. Gitu. Mambet ke keraksasan. Dan nah sejeroning magama nika. Magama madat kerasang bahat mal. Yakti sapunika? Wenten pengerasa sekadia sapunika? Berat dan mahal. Mawinan wenten penyacat, boyo jemangkin kemanten penyacat puniki. Manusia Baline magam ritual, magama ritual. Kirang seken leben lan mapari solah manut tatu susila. Liunan dua gak ngomong persoalan agama, makeh sane pinter-pinter yang derah ring media sosial, pinter. Onyo ngejotang tutur, nanging podi solahnya timpang. Niko ke magamo nungka manut geguritan sucita subudini. Durung nekeng tuas.
lamihan ke kulit, puyung isi, endan. Cacat dungun ragone nggih. Cacat dungun ragone. Nah, yening Raja Stama Semumurti, wedu raris iraga katiben duka nggih. Katiben duka, wenten duka tetelu. Manut lontar Rahaspati Tattwa puniki kita adalah manusia menderita. Sama dengan ajaran Buddha. Manusia makhluk yang terkondisi menderita. Manut Rahaspati Tattwa wenten telu penderitaan, 3 duka. Bau 3 duka itu adalah duka fisik. Karena diganggu oleh virus, bakteri, jamur, terantuk benda keras, mapi mau sekalian bebutan, ya. Sakit ulian bebutan. Ya. Raris sane nomor kali, adiat muka duka. Niki duka riantukan iraga salah mengolah pikiran, salah mengelola pikiran, gangguan mental. Ya. Sekali didiang nenten je semeton sami nggih menawi sering stres, gangguan mental. Napi mawinan gangguan mental malibos bosa. Sane terakhir niki adi dewaika duka, sakit karena pengaruh supranatural, tersambar petir, kena longsor, kena banjir dan lain sebagainya. Menika sane kebaos adi dewaika duka. Adi dewaika duka. Keni kutuk leluhur. Keni kutuk betara-betari. Langgana ring betara-betari, langgana ring leluhur. Mawinan iraga kasengsaran. Jemet megawe tapi sing ada hasil. Dan nah, sejroning duka telu punika adiat mika duka sane dados karana lebihan dados karana iraga kena penyakit bau 3 duka kelawan adi dewika duka. Adiat mika duka, gangguan mental. Manut lontar khususnya ring yoga punika kebaos klese. Wenten lelima klese, panca klese. Panca klese. Penyebab duka. Kak pertama punika awidya. Sumber segala penyakit mental itu adalah kebodohan. Ketametan. Ketametan. Nenten uning ring sang meraga jati diri. Tapi tamat punika. Kita tidak sadar akan diri kita yang sejati. Diri kita sejati. Tidak memiliki pengetahuan spiritual. Dan uning ring ketatuan jadma ane sujati. Nah, saking nika raris medal asmita ya anak belok pasti bo egois. Egois, saking egois raros raga tresna terikat nganggemin bumi ini puniki abadi, berharap agar diri ini abadi, penuh terus awet muda. Pikiran titiang, wah lagu nu bajang nih, ini suluhan, betul, kumis sesubuh putih, dot, makai pisan dot-dotan, dan iker harga, terikat.
Dan poleh raris sane dados dotan duese. Nggih, duese Irsia, Iriati, Krode, Gedeg, demen meyegan kenten. Nah, terakhir saking pat-pat punika wenten sane gebaos Abiniwese. Abiniwese punika takut mati. Sira ten takut mati. Titiang kan takut mati, mawinan mempertahankan hidup takut mati. Tapi niko penyakit koyoktianipun nenten seken ngugu bahwa iraga sane emas pasti mati, akan mati. Sampun kecaplok antuk kale. Jani buku ajak mekedekan bengejep tahu-tahu sampun sede. Nah, mungkin bidan ya irago bisa bebas dari sengsara. Kapan? Duk kapan irago presiden bebas saking kaduh kita. Niki penyawis sering lontar berhas pati tatwa, yan matutur ikang atmo rijatinia, irike teyeun alilang. Bidan je irage eling ring jati diri peragayan sangyang atma. Ritat kalau punika irage presiden dados anak suci bebas dari penderitaan. Suci punika bebas dari penderitaan. Padah ring atau sipun ring mantra kramaning sembah ka pertama. Om atma tatuatma sudamam swaha. Ainggih Ratu Sangyang Widi, katatuan titiang puniki wantah ide Sangyang Atma riantukan kaweruh sekadi asa punika dumadak titiang poleh kesucian. Om Atma tatuatma sudamam swaha. Sudamam swaha punika semoga saya menjadi suci. Karena saya sadar betul bahwa diri saya atma. Terus yang berfisik niki sira. Fisik puniki tri sarira, sutulo sarira, suksema sarira, antah karana sarira, punika wantah wadah. Seperti baju, alat. Kesujatian iraga sangyang atma. Asa punika pangundang ring Rahaspati Tatwa. Ring mantra-mantra semeton sami sampun pada ngwikanin wenten papa klese winasanam kenten sarwadosa wimoksaye kenten sapun api carane mangdo presida panca klesone ical ring anggo sarire ring iraga puniki ngicalang adiat wikoduko punika mangdo sido dados manusia Bali satwika. Manusia Bali sane paripurna, sane kebawas antuk Pak Kabid wau punika paripurna punika manusia Bali yang satwika, yang berkarakter baik. Sida eling ring diri, sida sang satwika, sang eling ring jati diri. Nah, niki margi sane ke titah oleh ide Sangyang Iswara manut ring lontar Rahaspati Tatwa malih basa. Sane ka pertama jinyana biu dreke nggih. Iraga patut oneng teleb nelebin tatwa ne sami. Seleg melajahin lontar. Nangking kewah. Iraga sareng sami generasi penerus niki. Dan bisa masa lontar. Yang yakin punika. Adik-adik uning. Nguacan lontar. Uning kide-kide nggih. Mewah ring basa lontar.
Basa Kawi utamanipun. Riyantukan basa Kawi punika sampun basa dokumen. Basa Bali masih kewah mangkin. Sekali ditiang mau basa niki kewah saja ngomongan tatwo ngan antuk basa Bali. Riyantukan keserahinuan niku ngangen basa Indonesia. Kendan ten caluh ngangen basa Bali. Di keluarga ngajak cucu-cucu punika sampun membahasa Indonesia. Cucu ajak membahasa Bali sing nyak. Nggih. Nggih. Nah, iraga mangkin sang sewako dharma sami puniki ka pertama ngiring sareng-sareng melajahin tatwa susila. Nggih. Sane kaping kalih indriya yoga marga ten dados pisahang tatwa kelawan yogone ten dados pisahang mawinan ring lontar-lontar tatwa ring arep setengah ring arep punika tatwa setengah kebungkur punika yoga. Yoga nika iraga wajib berlatih mengendalikan diri dengan cara yoga. Patut pisan iraga nelebin yoga. Yoga napi je. Mejejahitan yoga, ngaturang canang, meyoga, sami yoga. Nanti malih bos bausang, napi yoga punika nggih. Sane nomor 3, nah niki tresno dosa kesaya. Iraga sampunang mapari solah, sane ngotuang iraga keraketan dosa. Jadi wajib melaksanakan dharma masing-masing kendan nggih. Niku ta 3 nggih. Malih telebin mangkin nyana biudireka jemet melajah jenyana kaweruh sane ngenangi raga sidu bebas saking keterikatan niku jenyana nggih. Nggih. Nah lontar-lontar puniki sane saking 10 ribuan Pak Kades nggih. 10 ribuan lontar sane wenten ring utamanipun ring Dispusdok nika kebaos wenten puluhan lontar ribuan lokan 10.000 lontar nika sane dados lontar utama tek otoritas. Nah nika palih ditiang dados kalih ora haspati tatwa jinyana lan aji sangkya niki mau basa Bali. Iniki murni filsafat mawit saking darsana samkhya dan yoga darsana. Witipun nggih. Witipun saking lontar saking kitab samkhya darsana dan yoga darsana. Sane mbas abad ke-5 sedurung Masehi. Nggih, abad ke-5 ke-4 sedurung Masehi, nggih. Dagingipun nika tatwa ruwa bineda. Dualitas. Nggih, tatwa ruwa bineda. Bao sering ora haspati tatwa jana aji sangkhya punika iraga sami puniki mawit saking kalih tatwa purusa kelawan prakerti swayambu manu kelawan Dewi Saraswati kendan nika wit napi je wenten puniki mawit saking nika patemon ruwa bineda puniki ngawen tenang sami puniki kendan nika kearifan dualis sampun lumrah manut penampian para penglingsir, manut iraga sarang sabi nak guminine mula ruwa bineda misi jele kelawan melah dan lain sebagainya punika nggih. Tatwa ruwa bineda punika kebaos bungkah tatwa kabeh. Pinake unteng tatwa-tatwane sami. Napi je ketatuan budi, ketatuan ahangkara, ketatuan ekodasendriya, ketatuan buana alit nggih. Saking dualis nika.
Nah, rares niki ngeninin buana koso nyano sidante gano pati tatua miwah turunan punika sanelian-lianan nike kearifan teologi. Nenten filsafat murni napi sane kewedar ring lontar punika ya den manut ring pikayun logis anu manu permanu napi dan sampunang bawsa kadiah punika jagugu pengugu laksanakan nanti iraga pacang mulihang hasilnya punika teologi ian filsafat harus logis berdasarkan pemikiran terdalam yang logis nika nggih kewatanen tatwa eke aneke pemahaman wisista dwaita yang senang belajar filsafat pemahaman wisista dwaita punika pemahaman ingin hakikat jagat puniki tunggal ide sang yang widi nanging perbawan ide makeh sane astral sane halus sane kasar punika sami bawan ide namo rupan ide sami punika dan nika puniki tungtung agama Bali wenten dasar agama Bali wenten tungtung agama Bali enten. Nah nika babon tatwa yoga punika dados babon sastra kawi dan Bali termasuk babon mantra nah sapuniki nggih ta Patemon Linggoyoni nggih, Patemon Linggoyoni yang ring aksara ongkara pranawa nggih. Aksara pranawa, aksara angsur sane ring atas nika siwa tatwa. Siwa tatwa punika tak lain istilah filsafatnya itu kesadaran semesta. Siwa itu kesadaran semesta nggih. Kemudian acetana itu ketak sadaran, mayo tatwa. Asas materi. Asas materi pertemuan punika nggih. Pertemuan punika nggih. Nika kelambangan Meru, gunung, segara, kendan. Candi Bentar, Candi Kurung, Meru, kendan nggih. Nah, ring tatwa punika pada litnya muang suksemania kunang kasor nih kang mayo tatwa dening siwa tatwa tanpa cetana tanpa jenyana sama halusnya sama gaibnya pada litnya sama halus sama gaibnya nanging mayo tatwa punika kasor kalah ring siwa tatwa napi mawinan kasor riantukan mayo tatwa punika tanpa cetana tanpa kesadaran tanpa kesadaran tanpa jenyana tanpa kesadaran punika nika mawinan niki ongkara puniki nggih, ongkara puniki napi mawinan angkot telu. Dan angkot siki. Angkot telu punika cihna triguna. Triguna. Nggih, prakerti punika sedurung patemon purusa kelawan perdana, prakerti punika laten triguna laten di ring pertemuan punika mas triguna. Ah, niki bebadihanipun. Sumber taksu manusia Bali pun niki ya. Napi mawinan lambang agama Hindu di Indonesia khususnya di Bali puniki ongkara pranawa.
Sane metedong punika ongkaro geni, nggih, sane metedong. Ningkin baosang sane dan metedong nggih. Manut penampen ruo binedo dados pasahang dados kalih punika aksara sane nyungsang kelawan sane ngadeg ongkara ngadeg kelawan ongkara nyungsang. Daler kebaos ang ah. Punika aksara amsa punika lambang dewa, betara, lingga nggih, lingga. Ongkara punika karo punika dewi nggih. Iki dewi, betari, yoni, triguna nggih. Nggih. Purusa niki, purusa puniki dados atma ring iraga sami kekuwup raris antuk triantah karena sarira, tri sarira nggih. Tula suksema antah karana sarira. Sane dados unteng bebaos semangkin ngendenen indek niki nggih. Budi ahengkara manah indriya tejo bayu niki nggih. Prakerti niki antah karana badan penyebab. Badan penyebab iraga niki antah karana nggih. Sangyang prakerti, sangyang triguna. Terus saking antah karana siritu metu suksema sarira marupa budi ahengkara manah indriya tejo bayu rajas. Saking nika tedun malih wetu sedulur sarira angga. Dadosipun mawit saking buta apah kelawan pertiwi sifatipun tamas. Nggih. Sampun presida Kresepang niki? Nggih, nggih, niki nggih. Nah, niki. Prakerti nyekalo dados triguna asapunika kapertama patemon triguna ni punika satuam kelawan rajas puniki goncang nggih, goncang triguna ni goncang ngoturang raris budi. Budi punika mahrua intelek manusia itu mendua sifatnya nggih. Sate kepertama sane murni. Budi sane murni punika dharma. Dharma punika kebajikan. Jinyana kepatutan. Wairagya keikhlasan. Kemudian an aiswarya punika taksu. Kemampuan utama manusia kesidian nggih, kesidian nggih nika. Sang sane presida ngelarang yoga, tasaking yoga budine dados budi satwika. Nah, ciri budi satwika punika dharma, jnana, wairagya kelawan aiswarya. Yanten tasaking semadi titiang daler denten durung tasak sejeroning semadi mawinan titiang nika adarmo ajnyana an air swarya an wairagya punika nika dados pikobat kinten. Jadi mangkin puniki sang sewako dharma mangdo teleb ring sane kebaos mangdo nyalarang yoga mangdo dharma jnana wairagya aiswarya punika presida urip budi ne puniki sampun cane kebaos taksu bali. Ahengkara, nah niki ahengkara nika keakuan kita, nggih, keakuan kita sane ngutuang iraga
ne gelah icang, do gelah hiyo, kengken caraan pengbakat anu nieu ne, nike aheng kare nggih, sifat aheng kare nike turun malih nggih. Saking punika wau wenten Buana Agung Buana Alit nggih. Buana Agung Buana Alit nggih. Nika mawinan Buana Agung kelawan Buana Alit niku kesungkemin urip nggih. Riantukan saking patemon ruo binede nggih. Nggih, siwa kelawan uma kasangge oleh rete alam semesta niki punya hukum dia. Sane ke bawah rete. Nggih. Ini ke bawah rete terus iraga kesangge oleh dharma, hukum kemanusiaan kita ini oleh dharma itu sendiri. Nah, nika raris mawinan metu trihita karana widi manusia buana nika kilit pajahit ipun nika setunggal menunggal bersatu dengan dinamis yaning presida harmoni damai damo iraga sareng ring widi manusia ring buana mawinan iraga presida hidup damai. Nah, sejeroning Indriya Yoga Marga punika ngundali Eka Dasen Rio antuk yoga. Puniki acara nggih, bagian acara tama sepunika mangda ngayuh ring rajas. Raya semangda presida ngayuhin satwika. Nah, sang sane satwika nika sang sane kebaos sang sewaka dharma. Yoga menawi Bapak Ibu sampun pada oneng ngelarang yoga, unteng yoga punika wairagya. Wairagya itu ikhlas. Lan abiasa latihan yang penuh disiplin nangken waktu. Nggih, nangken waktu sane kecutetang. Nah, sejeroning pemargi ring sejeroning desa adat mangkin baosang wenten kalih dharma sane kebaos prawerti dharma kelawan nirwerti dharma. Prawerti dharma punika undangipun tapa yadnya kirti. Tapa punika disiplin melaksanakan kerja diri dengan penuh disiplin. Yadnya punika ikhlas berkorban. Nggih. Terus kirti tindakan sosial iragun nggih. Napi wastane sejeroning desa adat itu ngadegang sadkirti manut program pemerintah sadkirti nangun loko Bali keten nggih. Nggih nika tepengane mangkin titiang iring semeton sareng sami ngawangun Atmo Kirti. Atmo Kirti itu pakapunapi antuk manduk presiden iraga yak seken-seken sadar diri. Nah, prawerti kadarman itu dia ring sare samuscaya ke baos pitra yana marga. Margi sane presiden ngewutuang iraga mapikolih swarga. Napi swarga arta lan kamu molihang iraga pikolih arta kelawan kesehatan, kenikmatan hidup nika kamu kan. Arta punika harta benda, harta sosial, harta budaya, iraga kan luwih harta budaya nggih. Harta simbolik gelar-gelar. Ida semeton sareng sami punika guru punika kan harta simbolik nggih, harta simbolik.
Nggih, mawinan wonten mriki keundang mriki nenten sembarang manusia Bali keundang mriki para guru sane pakcan nyobiahang kepatutan. Ten nggih nika. Nggih. Suargaan punika nenten dike wonten ring enten sang sane mole swarga kantun geni tumimbal lahir. Geni tumimbal lahir nggih. Terus menerus lekad saking swarga alam niskala punika saking swarga mas dados anak becik-becik. Orang-orang beruntung bagus jegeg sugih sehat. Kesenengin antuk parjanone, antuk sarwa pranine. Bedek megae liu bati. Nggih. Kas punika ring cara camus cahya wacen nggih. Ring cara camus cahya wacen. Nah, sang saneten melarang tafo yadnya kirti mau boleh neraka lacur sing demen megae lacur ulian sing demen megae sing demenin anak nggih ada pati nak demen keliyengena kendan sakit-sakitan niko ciri-ciri nak lekad saking neraka nggih asuri sampat sakit-sakitan suka ngelah gegaen ane mesuang hasil kewah enten kaliwat sengsara mati raris malih ke neraka lekad untung dari manusia yang dari sampi yang dari bojog pin kewah yutan kali tumimbal lahir mangno presido lahir dados manusia. Nah mangkin disampune aget dados manusia, dados guru, miring dincapang malih. Mangdo dados sang satwike. Nah, tresno dosa kesaya pastiko sampun susila nggih, ambek susila. Maca becik mangdo tan karaketan dosa. Laksanayang tri kayone mangdo pari sude. Nah, niki guna karaketan satwika karakter satwika punika tan adengkia nggih catus pate ngapiana karma pate sampunang iriati tan krodo sampunang bergedegan tan mituhwe karma pale sampunang dan ngugu pepelajahan karma pale. Nah, beberatan wak bos niki sane kewah malih ujar ahale. Napi ujar ahale? Bebaosane sane ujar ahale napi? Ujar ahale yang membuat orang lain sakit hati. Seneng ngewalek kan nyem semang timpal kanti jeg kehilangan harga diri ya, dan ujar pergas. Nah, ujar pergas niki tiang sering masih jengsaf gitu. Megek gitu. Cicing ibu. Kendan. Nas kleng cai. Pokok-pokok kata-kata kasar gitu. Nggih. Ujar pisuna. Demen ngai pisuna. Ujar media suka berbohong, kata bohong, tidak tepat janji dengan tidak apa satya wacana dan satya wacana. Nah sejeroning kaya sia mati-mati sampunang kejam. Membunuh jika memang untuk kepentingan kemanusiaan. Boleh membunuh. Siap karena irago demen makan besiap. Kawi gunayang, dan siap mati, jangan asal membunuh.
menghal-hal, juga mencuri, pardara selingkuh. Makeh sana seneng selingkuh nggih. Aduh. Gagayan kewah ngimpase niki. Berat gaya niki. Nah, gina punika yani guru napi oneng ngarap karya sane dados Swadarman Raga Pedidi. Nika gina. Nah, simpulang titiang mangkin nggih, mangdo ten kiap niki malih bos mangdo wenten makeh diskusi iki secara filsafat ilmu mungkin selehin napi sane dados kawigunan manusia Bali, napi sane dados taksu agama Bali. Ontologi nyemudike tatwa nggih, tatwa ngawit saking tatwa ruwa bineda nincap ke tatwa eke aneka saking pemahaman ruwa bineda dualitas raris ke pemahaman wisista duita inggian punika iraga puniki medue widi tunggal memahami Tuhan yang satu yang esa tunggal nanging perbawaan ide makeh maneka ramu maneka warna sasing-asing rupa nama rupa wandah rupanide sangyang widi. Sampun. Iraga puniki replika Tuhan. Perwujudan Tuhan yang memainkan peran masing-masing Swadharma kendan. Nika mawinan iraga memedue agaman skala sekadi baos sane sampun kemargiang iwau. Panangan dunia organis. Sampunang menganggap bumi puniki alam semesta ini benda mati, bukan. Benda hidup, benda hidup. Pertiwi, ibu pertiwi, bapa akasa, ragan terjadi. Sapunika patemone. Mangdoi raga eling ring kawentenan raga. Nah, nika mawinan wenten kearifan Bali, lokal genius Bali. Sane kuastanin Tri Hita Karana. Samalihna iraga puniki nyutetang iraga selaku abdi dharma sang sewaka dharma. Sapunapi carane epistemologinya sapunapi nika susila acara. Prawarti kadarman nganutin tapo yadnya kirti. Ini ke sang welaka iraga sarang sami nanging sang sulingge sepatutne ngwargiang yakni kebaos nirwerti kadarman. Oneng ngelarang yoga, nah piji yoga sane kegelarang kenten. Cinyano yoga, tantra yoga, raja yoga. Makeh sane lian-lianan, ke sane kegelaran sulingge. Riantukan disampun dado sulingge, tak tujon dado sulingge mokso boyo swarga malih. Yani iraga wilaka mangna presida mekolehang swarga. Dan iraga wilaka nika. Yan sang sulingge moksa. Riantukan sampun uning kawentenan jagat puniki maya sahana-haning bawa siluman. Segala sesuatu ini bersifat relatif. Nah, aksiologi tujuan ka pertama mangdo sang sewaka dharma nika jati-jati parisuda sejeroning pikayun baosan lan parilaksana mangda parisuda sampunang dados manusia awag-awagan. Nah, terus sangkaneng punika molihang iraga jagadita moksa, jagadika ke dharma arta kama. Moksa punika lepas saking kehidupan yang penuh dosa. Asa punika presida titiang aturang wit taksun manusia baline dan kirang langkung
sinap titiang ando para masanti. Om Santi. Enggih, para masuk sumadahat niki Bapak Prof untuk Widya Sastra sane sampun kawedar ring titiang miwah pamiler sarang sami iriki ring kesirar nawas kadi punika. Enggih galah lanturang titiang untuk mablik bagan ring tepengan galah ka pertama utawi termin pertama niki pacang katur wonten tetiga sane metaken sagedi punika nggih. Usan punika pitaken punika jagi kacawesen oleh Bapak Prof Wayan Sekayasa. Galah terang titiang? Aingge diurus. Nggih, Bapak. Nggih, nunas Erika ring kenten pengeras suara ngadeg sekadi punika nunas wastane taler saking napi sekadi punika. C. Sedurung titiang lantur pinirin lugrayang titiang nguncarang pangastungkare. Om Swastiastu. Inggih ringgalasane mangkin lugrayang titiang wantah titiang napi wastane nika meblik bagang ring mahaguru titiang ring saking unhi. Kemaon sedurung titiang matur ring galahesane mangkin lugrayang titiang dumun titiang inengah hartawan saking Universitas Hindu Indonesia saking Fakultas Pendidikan Agama Hindu. Nah, ngeninin rim perindikan taksun jatme Bali tur ngantos ri sejeronin manuse punike makueh sampun preside kaodaran sanewau ring Bapak Prof. Kemaun ring zaman sekadi mangkin yen baosan ri sejeronin sastra utawi nimbrug ring sejeronin napi wastane nika nguripan ring sejeronin taksu ring taksunin manusia keweh pakeweh jagi pacang keweh pakeweh jagi pacang satwayang napi mekawanan ring alit-alit sekadi mangkin niki bersyukur kalau misalnya wenten minakadi bulan bahasa Bali. Nah, karena sekadi bahwa Pak Prof Danewau bahwa ketika di zaman sekarang itu napi malih macelontar aksara Bali pun sangat sulit ketika disampaikan di zaman sekarang. Itu. Nah, masuk sekarang bagaimana caranya artinya membangkitkan jati diri yang ada ketaksun di manusia atau di jatme. Nah, pernah titiang lihat bahwa apakah membuat taksu dalam kewibawaan atau perbawa dalam kehidupan itu apakah mulai dari aksara yang disebut plekutus? Apakah bisa itu yang disampaikan ataukah bisa yang dijadikan urip dalam diri kita sendiri? Karena semua dasar aksara anacaraka, data sawala itu ada plekutus nika kalau nggak salah, yaitu ada dalam diri kita sendiri. Apakah itu bisa dibangkitkan? Itu yang pertama. Kalau berkiblat terkait dengan anacaraka, ada utusan data sawala, yaitu bertentangan pada jayanya, pada saktinya. Nah, muncul dia kelihatan dari aksara 18 nika, ada dasa aksara. Dasa aksara itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya titiang, apakah boleh aksara ini menjadi pembangkit, menjadi taksu dalam kehidupan? Itu yang pertama. Yang kedua muncul lagi, gimana caranya untuk membangkitkan terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa ada ongkara. Nah, ada ongkara geni,
ada ongkara ngadeg, ada ongkara sungsang. Sebenarnya itu apakah dijadikan juga katakan menjadi ruo benede? Kalau ruo benede nikah adalah dikonsepkan secara Bali adalah jele kelawanin melah, luh kelawanin muani, lemah kelawanin peteng, lanang kelawan wadon. Nah, nikah. Selanturnya nih, sastra-sastra apa kalau misalnya disampaikan penyakit ada telu? Karena manusia ini diliput dengan triguna, satwam, rajas, dan tamas. Bagaimana mengaktifkan niki biar dominan sifat manusia itu adalah lebih ke satwam. Kenten. Nah, satwamnya kalau kita lihat rajas dan tamasnya itu udah katakanlah kurang pas atau jelek. Tetapi bagaimana caranya mulai dari sastra-sastra mengaktifkan manusia biar lebih dominan ke satwam. Kenten Pak Prof. Ledangan menawi kirang utawi langkung pitaken titiang nunas pangampura Pak Prof selaku guru titiang. Enggih sinep titiang untuk pramesanti. Om Santi 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 Om. Para masuk semua, ring Bapak nengah artawan sana sampun membeli bagan sampun api Prof. Kacawisin langsung nih. Angge sana pertama nih ke wenten sampun api nguripang taksu manusia Bali modern sekali mangkin. Sana kaping kali sampun api nguripang ongkara ring angga minap sekali punika. Sana kaping 3 sampun api napi manten teks lontar. Sani parindikan nguripang satuam ring angga sarire sekali punika. Minam niki wenten praktik sekide nggih. Suksema banget Bapak nengah artawan mantan mahasiswa titiang puniki ringunwi sane sampun dados dosen yoga ya, dosen yoga sinalih tunggil mata kuliah sane ke dadosang Suwodarmo napi nika mawinan pitaken sekadi wau punika muncul kenten mewah uyakti mangdo preside telep ring aksara bahasa Bali. Titiang sampun ngawit tahun 80 melajahin punika rauh mangking durung wagen. Yakti durung wagen. Nika mawinan ngawit tahun 90-an kawentenan program melatinkan aksara Bali kelawan bahasa Bali, menerjemahkan daging-daging lontar untuk bahasa Indonesia. Rauh mangkin ke titiang puniki sinalih tunggil maduwe tugas mengalih aksarakan teks lontar. Niku mawinan daring pusdok utamanipun make wenten salinan tek lontar sane kasinanggah utama. Wenten lontar sane ten becik dan wenten make. Nah, mangkin talet pemerintah ring pusdok, ring perpustakaan lontar Universitas Udayana kawentenan digitalisasi lontar. Niki tujuannya mangde sapunapi lontar terbaca. Nggih, terbaca. Dari aksara Latin, dari terjemahannya mangde presiden muajen raris lontar sane ngangen aksara Bali. Nanging niki katahan kewajian untuk anak nyastra kemanten teman-teman ring Fakultas Budaya program studi Jawa Kuno bahasa Bali kemanten sane ngunengin sane lianan arang panggih titiang niku mawinan ring pusdok pusat dokumentasi yang rerah punika nenten ngererah lontar ngererah salinane nggih
niki alumni ring Jawa Kuno taler ngerah salinane dumun. Nggih, ngerah salinan dumun rantukan basa ring lontar nike nyambung. Nggih, mambung tenuning ten pengal-pengal sekadi bahasa Latin, bahasa Indonesia. Nyambung. Brag-bragan gajahe, braga-braga jahe. Salah baca sedikit sudah keliru artinya. Jadi yang melajahin lontar turah mangkin mangdo presiden ngawit saking melajahin sane sampun katerjemahan. Laris wace tek asline sane sampun kelatinan. Tampunang mandek di kemanten. Lanturang ke lontar. Dan itu kan makin makeh terjemahan lontar, ring YouTube, ring medsos, salah terjemahan, salah pemengalan lontar. Salah, ditiang boleh numbas, agem-ageman pemangku gitu. Bau bacaan ditiang, pengalannya banyak sekali salah. Terjemahannya memakai IT, EGP, ya, terjemahan pakai EGP. Bahasa apa yang on terjemang nih? Udah salah, enggak bisa. Kendan. Memang iraga sarang sami mungkin sangat dimudahkan dengan kecerdasan buatan punika nggih. Niko pertama nengah nggih. Ngiring sarang-sarang ring unhi wentenang rembug sastra. Nggih. Nelebin lontar kendan. Yang dengan hing wentenang rembuk sastra mahasiswa kijok aden. Yang najaknya tuo indek ketatuan pules. Nggih. Kadi wau panggen di tiang wenten make sane ten melek ten melek nggih. Pules. Pules. Tapi mawinan pules, materi tak menarik. Yang membawakan juga tidak menarik mungkin. Nyak kendan sing bisa ngomong bahasa Bali dosen apa tuh suku Yase. Kendan. Sane nomor 2 puniki sejak nganut yoga nganut yoga. Yoga napi sane kanut yan yoga tantra Bali, siwa tantra Bali. Ngagemin pangringkes dasak sare, ngagemin aji-ajian kandopat. Kandopat das buta ring jabo, dewa ring jero. Ingyan pepelajaran kiwa kelawan dengan padah punika agama-agamane. Ngalingayang aksara ring rage aksara modre ring jabo riantukan punika niasa buta aksara modre aksara wijaksara ring dalam ring ati ring pepusuh ring limpo nginten sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang punika sami kalingayang ring kerdaya ring hati nggih ring hati di telenging hati karingkes punika sang bang tang ang ing dados panca brahmun nang mang ang ong ungyang dados triaksara ang ung mang dados duyaksara ruwindo ang dados ekaksara pernawa. Iraga puniki pelinggalan ekaksara muka bawa muka puniki windu ring luhurin windu puniki sang sulinge kan meperucut nge. Meperucut punika pinakon niasa nade. Talang-talang puniki Arda Chandra ngasorang punika okara kendan nike kaincap kalingayang nanging dasar nemang do presiden ngelingyang punika tatuo dumun cekenang melajahin wau yoga tantra
Nggih, sekadi sane lontar-lontar sane ke margiang oleh Sang Sulinge punika yoga tantra, Siwa Buddha Tantra Waisnawa. Siwa Buddha Waisnawa Tantra. Nggih. Nika agaman yoga, tantra yoga, saneng bersidangi raga boleh kesadaran paripurna. Siwa Siddhanta. Kesadaran paripurna. Wenten lontarnya sane ke baos Siwa Siddhanta. Buana Kosa. Ganapati Tatwa. Yan kekawin Dharma Sunia. Nika kekawin Sang Sulinggih sedurung melinggih. Mangno encep dumuniki kenten idealnya. Dharma Sunia mangno apal. Kenten dumun Sulinggih. Tan jejak. Donen apa-apa sebijak melinggih. Dan sekan malu melajahin sekarare, sekaralit, sekaragung, memantra, nguncarang wijaksara, nguncarang pernawa. Nyinep pernawa, kendan pemargin niko mewah punika. Dada Sulinggih punika nenten jo bantas muput. Nanging sang meraga siwa. Ngemurdiang aksara ring angge. Membumikan aksara dalam diri. Membumikan aksara. Iraga puniki kairing sarang sami ngiring. Membumikan aksara. Membumikan ajaran. Mangdo iraga baos iraga sane metu nika ngwetuang san wacana idodane sareng sami mando presida tercerahi dan nggih. Nah, duka telu punika kasinep presida kapunahang antuk trisadana Cinyano Biudireka Indriya Yoga Mangda tresna dasa kesaya punika pengunteng. Sang sane teleb ring punika rasa agama kelawan budi punikin sampun nunggal. Nggih. Kadihana purwa karma dinale sang karya hayu. Ada ajaran Purwakarma yang tak lain adalah karma yoga. Inilah yang dijadikan pegangan oleh orang yang tekun mempelajari agama, yang ingin menjadikan dirinya abdi agama, abdi dharma, yang ingin menjadikan bebas diri dari kesengsaraan. Kadiadu purwa karma dinalih sang karya hayu ulah apageh mageguana rasa gama budi tepat. Parisolah rahayu sane nganang rahayu inggih punika rasa punika uning ring anandam, rasa bahagia, seni indah, sundaram, agama, kebaikan, budi tepat punika pikiran yang cemerlang, cerdas, intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Puniki satuam siwam suntaram puniki sane dados pangunteng taksu. Yan matunggalan puniki. Yo juga sudira mengguri manah nira sang ni puna wandah tak tiga punika sane betul-betul dados ageman ringangan ide sang sewako dharma. Karena nikang suka budaya ni skala yang ketemu. Itulah sebabnya yang tiga ini. Sane ngeranayang iraga mikolihang kebahagiaan lahir ya dan kebahagiaan batin. Suka budaya lan ni skala yang ketemu jika
rasa gamo budi tepat puniki sido metunggulan medue kecerdasan intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Sido menangkal niki terwenten. Ira aku patut megawe sane patut puniko sane kebaosang karma yoga dewi purwa karma. Kenten carane utamanipun Pak Nengah puniki. Nak nyukjukin puniki pitaken nyukjukin. Nggih, suksema. Nggih, suksema Prof. Minab niki tiang wawahin malik ide Prof niki pitaken sane raos saking Pak Nengah sekali punika. Salaturnya sampun kacawes oleh Prof nanging kenten nggih ring manah titiang niki wow sekali puniki. Pamilat sane rawuh niki kan makihan kenten taler saking generasi milenials, saking generasi napi malewasan Z lan selantornya nih sekali punika. Minab tau wenten, minab niki, minab tips mungkin kali ya diterjemahkan demikian nih. Jadi bagaimana sapunapi nguripang aksara utawi membumikan aksara agar bisa memanusiakan manusia. Minab yening ring napi wasan prerai nika bawes kadi punika om nika rerahang keprerai utawi rerahang ring dija genahnya nih mangda rikala matemu sareng semeton rikala matemu sareng napi wasana manusia sanetiosan iraga napi wasana sidang ngicenin rasa bahagia sekali punika. Aingge durus Prof. Malih wawanen puniki pitaken nengah artawan ke sumedekenang malih oleh Ibu Kadek nggih. Sapunapi carane ngalingayang. Lian ring sadana telu punika pangundang mangkin babahang malih. Ian manut penampen titiang sangasane seken telebering tatwe kenda tatuan jagat ketatuan widi ketatuan atma sumeken punika tangkeng teleb ketatuan widi ngawit saking pemahaman ruwa bineda. Pemahaman ruwa bineda punika manut istilah filsafat Hindu kewasanin dwaita. Pemahaman dwaita. Celeg melajahin ajaran Samkhya. Nggih, sane dados lontar urhaspati tatwa, dados lontar tatwa jinyana, ke basa Baliang dados Aji Sangkhya. Nika sumeken dumun telebin. Kendan. Sumeken uning ring sanecen abadi, sanecen tan abadi. Sapunapi kawentenana sanetan abadi puniki ngawit saking patemon ruwa bineda dados bah-bahan tatwa kabeh 25 tatwas. Prakerti asas materi semesta puniki cane dados awak sarwa prani puniki embas dados triguna seken nuninge napi triguna punika. Terus tedun dados budi, inteligensi. Terus dados ahangkara, keakuan. Terus dados manah, pikiran. Terus dados dasendriya. Terus dados pancotan matra. Terus dados pancamaha Buddha. Patemone punika dados Buana Agung kelawan Buana anu alit. Seken penampian puniki, cantukan niki dados undang-undang mantra. Undang-undang mantra.
sampun niraket pemahaman ring sejeroning wisista dwaita tincapang malih ke pemahaman wisista dwaita. Nggih, pemahaman filosofi wisista dwaita punika nampenin wantah ide Sang Hyang Widi, Tuhan yang berkepribadian, Tuhan yang agung puniki sane wenten ide ice ngwentenang bawa makeh segala sesuatu ini wenten mawit saking ide nika wonten wacana san wacana eka aneka bineka tunggal ika. Sampun rariseken pemahaman ring punika eka aneka bineka eka nabi bineka tunggal ika punika yang aneka ini yang aneka puniki napi je tunggal kaju sujatianipun. Nah, sampun raris ring pemahaman tunggal nincap malih ke pemahaman sunia. Pemahaman sunia pun pemahaman adwaita. Kentan pemahaman adwaita nggih incap raga puniki incap raga puniki sekenang sugesti diri bahwa iraga puniki perwujudan ide Sang Hyang Widi sane tunggal punika nggih perwujudan ide Sang Hyang Widi ya nering aksara ongkara pernawa punika arda canda apodana nada ring luhuring ubun-ubun windu puniki bawone sami lunter niki terus talang-talang puniki arda candra terus ngesorang punika kaincep maperagayan triguna okara kan sampun niraga mangkin dados ongkara ngah sampun dados ongkara pawakan sastra pawakan aksara suci wijaksara pernawa punika wijaksara pernawa punika pangringkes inti saking dasaksara sane baos iwau nika antu agaman yoga tantra nggih nega pangbenah mapranayama pangpetut pangakihane alus pratyahara darana diana tarka samadhi nika pemargine kentan pemargine nggih nika yang sane ke bawah prayoga sandi. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan nika. Asana, pranayama, pratyahara, darana, diana, tarka, samadhi. Nunggal punika. Di sejeroning tarka punika ngalinggayang angga pinaka ongkara pranawa. Disampune malinggo dados ongkara pranawa mangda presida nunggal ring Sang Hyang Acintya niki pepelajahan ring lontar nggih sampunang pelajaran saking Pak Sukuyasa ten saking lontar buana kosa nggih buana kosa sinep mangkin awake ongkara mulih ke Arda Candra mulih ke Windu mulih ke nada mulih ke Niskala niki sane kuastanin amor ring Acintya. Mewah niki alon-alon dumun jeg kaget jeg dadi ongkara sampunang dumun telebin sesanone ya kita harus menjalankan brata agung yamo brata kukuhang anduk niyamo brata yang sampun kukuh puniki waun resdes Sang Hyang Kundalini munggah kocap ring lontar boyo titiang kocap nggih
Titiang nak durung ya sido tuh. Tapi sampun tiang melajahin, sampun ngeresep durung presiden metaksuseken pandita putus patutnya puniki kendran gegelaran sang pandita putus bebas dari penyakit ketiga punika triduka punika ya nanten nak culinggih durung yang pandita ne kari sakit-sakitan kari sakit-sakitan durung puput sejeroning yoga tantra durung nggih wan banging sampun membawa sulinggih sampun bawa sulinggih nggih Kang Yang dumun nggih Oke, sukma bisa niki pawawah niki dahsyat sekanten nggih. Niki sekali kuliah 1 semester Tiang dalam waktu 10 menit. Ayo nggih, lantaran Tiang malih ring semua tahun di dadanya sareng sami sane kayun mablik bagan durus galakatur inggih ring ukur. Inggih, tampekin ring genah pengeras suara sekadi wau tunasnya yang angge santukan tiang ngendon saking buleleng. Nggih. Om Swastiastu. Nggih suksema ring mbok pindah ke moderator sampun cen titiang galah jaga bapitaken sareng Bapak Prof. Sedurung titiang bapitaken dayang titiang jaga nyinayang dewek dumun. Pastan titiang ida bagus made Adi Krisna titiang saking Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Bali. Nasubun niki Profesor titiang jagi mempitaken kapertama titiang jagi matur nganutin pemahaman titiang ring taksun jatme Bali titiang nanen nguacen ring bukunya Bapak Agastya punika taksu jatme Bali punika nenten jawantah ri sampune jatme punika maurip ring jagate sakewanten mawiwit saking asiki patemon iyayah kelawan iwibi orang tua punika taler nganutin rares ring sampune mobot punika iwibi wonten taler nganutin ring lontar beberatayan wong beling punika kenten ri sampune nganutin lontar beberatayan wong beling nganutin rares ring lontar pawotuan jatme ale ayu kenten. Nah nika yening sampun becik antuk nitenin rarene punika ri sampune mas dados jatme ring jagate sampun pastike punika mebekal utawi mesangu taksu punika. Taksu punika yening sekadi titiang taksu mawit saking keruna caksu punika penyingakan asapunapi je wong len punika nyingaken iraga jek in bahasa Indonesia ini terkesima kenten Pak Prof kenten sane mangkin rares sekadi murde Widya Tular yang lain mangkin parindikan taksun jatme Bali nyujur ke paripurnan nganutin teks-teks lontar. Nah, mangkin akeh fenomena puniki sampun akeh sekadir ring titiang ring Fakultas Ilmu Budaya punika wenten digitalisasi lontar. Punika tetujuannya mangda mersidayang taler masyarakat umum punika Presiden ngewacen lontar-lontar sane wenten Erike ring Fakultas Ilmu Budaya kenten. Punika talar sekadi bawas Pak Prof wawu pinih becik punika melajahin salinan lontarnya dumun kenten. Mangden enten wenten iwang penampian ring sejeroning ngewacen lontar kadi asa punika titiang jumpu pisan Profesor. Duaning nenten makasami dereng makasami punika tegap utawi Presiden ngewacen lontar kenten. Nah, sane mangkin
risampune preside nincap ngwacen lontar punika. Makeh punika sane mengartikan satu buah lontar nika sangat banyak artinya kenten. Pemahamannya sangat banyak artinya. Sekadi fenomena belakangan niki ring perindikan nyepi punika nika wantah melik bagang utawi ngeraosang asiki lontar kemanten utawi punika lontar Sundari Gamu punika kenten. Masing-masing nika medrui lontar Sundari Gamu sakewanten metiosan utawi bebinayan daging nyane kenten. Dados nyane suang-suang nika menduwe penampen sane metiosan nika sane mahawinan napi wastane suang-suang menduwe penampen utawi pemahaman yang berbeda kadia sapunika Profesor. Nah, mungkin sapunapi laris carane punikin nitenin mangde preside yening ngebaosang kadi nganutin teks-teks lontar sanejan patut keanutin kadi asapunika. Inggih, wantah asapunika Pak Prof, gerayang titiang mau pitaken ampura dahat puniki titiang nak kalintang tamat kawi mudan puniki. Inggih, wantah kadi asapunika galah aturang titiang Om Santi. Ayo para masuk semua tugas sedurung metilar. Tugas ampura izin metaken tahun berapa nih ke Embas? 2003 nih. Oh nggih, niki saking generasi sane sampun rintangan ring milenial nih ke Prof. Niki generasi napi? Sastra Bali. Nenten generasi napi adasnya nih, generasi Z. Nggih, generasi Z. Ah, nggih nika. Niki Malesiki, Gen Z Pak Prof, sane metaken Prof. Malesiki, Nggih. duaning titiang saking generasi Z punika Nggih. indayang bahasanya agak disederhanakan duaning akeh puniki sawitaran-sawitaran titiange rauh meriki talar wenten yang dari luar daerah punika mangde paham. Kenten Pak Prof ampura dahat puniki. Nggih. Semua tugas, Nggih. semua sama tahun generasi Z nggih. Nggih Pak Prof Durus. Nggih. Galah katur. Pitaken becik pisan. Pikobet nggih, pikobet fenomena terakhir puniki kan ini nyepi nggih. Nyepi. Ring dilemin api ring purwani dilem den ya. Ring sebuah mendalo mau sang asapuniki. Ring Sunari Gamu mau sang sekadi asapuniki. Punggel-punggele nenten je mendalam. Pengawit yang sejeroning mau sang tek-tek kuno lontar kentan. Niki mangdo ngawit saking ilmu filologi. Napi ke sampun anut aksarane. Pengalan kata sane ke surat ring aksara Latin utawi ring aksara lontar turunan. Makeh niki sado metios-tiosan. Nah, tugas mahasiswa khususnya ring program studi bahasa Jawa kuno dan Bali punika mangno nyelehin antuk ilmu filologi. Sundari Gamu punuhang punika sanejen dados babon. Sanejen dados pranakan. Sanejen basa iwang. Sanejen aksarane ten anut ring pedoman aksara Bali utawi aksara Jawa kuno. Nika ka pertama. Langkah pertama punika mangke nak sing ahli bahasa Bali bahasa Jawa kuno jeung nerbitang lontar. Maro baca jeung terjemahan AI nggih. AI EGP lagi dipakai. EGP ya. EGP kacau. Kentan. Sampunang tampene nggih punika sami pinaka kebenaran harus melalui studi ilmiah.
Lalu wentenang tafsir disampuna uning ngering lontar sane dados babon, sane bersih dari segala kesalahan-kesalahan. Raris wentenang tafsir ngangen ilmu tafsir sane kebaos yang manut Hindu ilmu semerti. Ilmu semerti. Wenten pat-pat metodanipun ka pertama pertiaksa permana. Harus dipahami bagaimana fenomena teks. Empiriknya bagaimana? Sapun api. Bandingan, ya. Empiriknya sapun api. Raris kewentenang anu mana permana penafsiran logis. Ya, anu mana permana de penafsiran logis. Manut penampen sangwikan. Sapun api penafsirana remug wenten puniki. Terus anu mana permana lan pertiaksa permana punika di samping nganggen upa mana permana ilmu perbandingan ya perbandingan teks ya dan dados pasahang ring cane kebaos agama permana. Nah, agama permana ini sapunapi sabdanide sane marupa wahyu. Sapunapi sabdanide sang meraga wagmi. Sapunapi baos ide sang meraga putus. Nika angin bantang bebaosan wau wentenang kesimpulan. Dan kan kenten dari bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno adik-adik ring unhi mewah sanetiosan di Universitas Kuriwe buku turan kan kenten ajaena nggih observasi hasil observasi ditafsir. Setelah ditafsir, hasil tafsir karena teks agama harus menggunakan teks otoritas. Ya, Ren, ya. Manut ya, darsana filsafat Hindu nika kebaos ngawit saking pratiaksa, studi empirik, terus agama anu mana permana itu pemikiran logis, pertimbangan dialektik, kemudian upo mana permana perbandingan teks, kemudian harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Weda. Anut sing Weda mewah turunan ipun merupa tek-tek lontar otoritas kentan. Napi ke Sunarigamo itu tek otoritas, napi ke Suwo Mendalo tek otoritas, niki perlu dipertanyakan lagi kentan. Studinya sudah panjang panjang dan dados ujug-ujug mutusan kentan. Pledo. Dan malu. Penglungsir irago saking ilu sampun niko saking permuk tafsir dulu pesamuan agung kentan. Sampunang newek benah ajak liwang kentan nggih. Benah sane berdasar sastra nggih suksema. Nggih, suksema peng banget Prof. Niki sampun ngewadarang make pisan nggih. Ring rahinane mangkin. Sedurungnya nih niki sedurung lantur wonten publik bagan nggih. Sekadi ring kelas niki Prof. Sekadi ring kelas sekadi punika wonten umpan balik utawi napi wastana ice breaking napi wastana ke mangkin saking napi wastana saking panitia utawi saking titiang miwah Prof. Jagi ngodarang napi wastana pitaken ring pamilat sarang sami, sanesidang nyawis pitaken puniki, boleh door prize saking panitia, kenten nggih. Wenten tetiga door prize niki semeton sarang sami pamilat, nggih. Niki pitaken ka pertama sekali punika, Bro. Nggih. Niki
sira sane presiden nyawis durung durus niki nunas tulur yang panitia cingakin sane paling kenceng genten diang genten pitaken nyane duka nika wenten tetiga napi manten dukane punika. Oke, nggih durus ya, nggih. Tampekin genahe. Inggih suksema untuk galah lugrayang titiang ini anggo dumun. Nggih. Perkenalkan Wastan Titiang Imbadari Mas Yunanda dari Universitas Indonesia Fakultas Pendidikan Prodi Pendidikan Agama Hindu. Jadi ada 3 duka dalam agama Hindu. Yang pertama niko adalah Adi Bautika, yang kedua Adiatmika, dan yang ketiga adalah Adi Daiwika. Terima kasih. Nggih patut. Terus sumun irika dumun ngadeg nggih. Sira wastan wau bagus. Made Ari. Made Ari. Nggih, Made Ari karena sampun nyawis pitaken, mungkin Made Ari durus mataken. Wenten sana katakenang. Nggih. Nggih, durus mataken. Izin Pak Prof yang bertanya. Mungkin pertanyaan tiang niki sederhana. Izin tiang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Bali juga nih Kak. Nggih, durus. Seperti dalam filsafat Samkhya Niko dan yoga adalah yang intinya adalah kesadaran kan seperti Niko nih Pak Prof. Kesadaran bagaimana kita sadar dengan diri kita sendiri. Nah kadangkala saya sendiri pun tidak sadar dengan apa yang saya lakukan. Misalkan nih contohnya ketika saya sembahyang. Saya sudah berusaha untuk sadar saya ini untuk mengucapkan mantra-mantra yang saya ucapkan seperti Niko nih misalkan Om Burbuaswah. Tapi kenapa kadangkala saya kayak baru sadar kok sudah bait ketiga nih saya Trisandia seperti Nika Pak Prof. Nah itu kan berarti saya ini belum sadar dengan apa yang saya lakukan seperti Nika. Jadi mungkin bisa Pak Prof berikan saya cara untuk lebih bisa meningkatkan kesadaran saya kan seperti Nika. Mungkin ada kan banyak Pak Prof katakan tadi yoga atau jalan yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesadaran Nika. Mungkin lebih spesifik lagi Pak Prof, jalan yang paling mudah seperti Nika untuk bisa meningkatkan kesadaran tiang. Terima kasih. Suksema Made Ari. Niki seperti menyebut nama sendiri gitu ya. Suksema Made Ari. Yang durus Pak Prof. Penyakit irage sarang sami puniki semerti ngelemeng ngelamun miwah alasya males tiang pun ngalami kenten iyan memandro jek tiba-tiba sap dan ajak napi mawinan asapunika pertama irago kantun raket kekuasaan untuk sifat rajas kelawan tamas. Sifat rajas kelawan tamas ini menyebabkan iraga sareng sami puniki reret ring kawentenan kaweruh iraga sujati sangyang atma reret kena pengaruh rajas tamas. Sangyang Prakrti maduwe 2 kesaktian utama yang sulit sekali dikalahkan oleh kita yang biasa-biasa. Irago sareng sami. Ka pertama awarana sakti. Irago kekuub antuk tri sarira kekuub tri sarira puniki ngengkebang ida sangyang atma mawinan iraga dan gelis sadar iraga pawakan sangyang atma. Sane nomor 2
wik sepe sakti. Eling puniki kesadaran maya ini, kesadaran prakerti wik sepe memanglingkan pikiran kita. Sehingga kita memiliki pandangan keliru, pandangan tidak benar. Fisik kedalih diri sendiri, diri sejati. Yang lain-lain ini semua adalah objek kenikmatan. Kita dipanglingkan, disulap, ngengkebang lan nyulap. Kita puniki korban. Sami titiang korban keni sulap sangyang maya, sangyang prakerti. Kendan. Nabi malih sang sane kongwan sifat rajas tamas. Wiar tekang japa mantra yan kasalimur dening rajah muang tamah kendan panom nggih. Nggih. Tiada gunanya kita berucap mantra-mantra jika kita masih dikuasai sifat rajas dan tamas. Nah, sifat rajas tamas puniki raris patut puredang. Ka pertama ngelarang brate, ngawakin makan. Sampunang dados sarwa baksa sebab fisik puniki dibentuk oleh makanan. Mawinan ke baos, ane mayo kose, sari-sari makanan apa yang kamu makan itulah dirimu. Dan kendalikan dulu diri untuk kan celegang melajahin datu terus pelajahin datune telebang pelajahin datune kendan. Nah, sejeloring ngambahang yoga, anu tang ring yoni, ring karakter diri. Dan sekali titiang tunan memegang kene midahan pun pipinahan. Nanging yang titiang ngetik ini pulang. Dan yoni titiang karena yang punika karena tiang oneng yoga sastra. Senang menulis, senang membaca, yang sampun tiang ngetik dan wenten sanesida kita wow tiang ya kendan yang tiang tunan memegang kene aja paling nah kendan yoni. Apa yoni Anda? Lihat karakter punika ring wariga, ring kalender. Manut wuku, kelahiran wuku. Rahina, kendan. Dika lihat ring belakang, apa yoni saya ya? Kendan. Dika reh, oh yoni saya kita. Kalau tiang yoni raksasa, loba, yakti, ring kalender. Pawakan durga. Lobo dia. Api loban tiang. Lobo megenep-genep. Nanging puredang titiang. Dados lobo buku. Dados lobo buku. Kati sakit peninggalan tiang maco. Singnya kalah. Yang ajak diskusi itu singnya kalah. Sekedak bahasa yang kalah. Nah itu lobo tiang kendan. Nah, makin rerah yoni suang-suang, yogone masih anu tang ring nika kendan. Yan Pak Ano munang kesenian, nadio sastra punika punaka yoga kendan. Nggih. Nggih, anu tang yoga apa adana kendan yoni karakter diri. Nggih, ring toda tatu benyana wenten 21 jenis yoni terus berkombinasi ngawet saking tripurusa seterusnya yoni dewa yoni raksasa punika ngawet saking Daitya Danawa raksasa pisaca raksasa buta pisaca. Terus yoni tamas wenten manut ajeng-ajengan sane keunengin. Kendan. Nika selahin dulu karakter diri. Karakter diri niki netuang irago meduwe gina, geginan nggih. Yan karakter gandarwa pasti buk senian. Yan karakter tripurusa pasti filsafat demene kendan. Makeh yan bawasang punika. Nggih. Make sami wenten dering lontar
Saihang raris ring pengajah Hindu universal, Bhagavad Gita, Upanishad, Weda, Jyotisa, iraga wariger seken teleben. Kenten. Nggih makeh pisan punika nggih anutang nggih. Yang tiang memegang kena berbuah-suah tapi tiba pikirannya kacau nggih. Kacau nika. Jek mantra ketiga tiba-tiba mau ucapan ngisap ke baris keberapa iya ngisap gitu melamun nidra lawan subda suka tidur. Nggih, suksema. Nggih, suksema niki Prof. Minap sekali punika ya kalau di sederhananya napi saneka senengin sekali punika. Tapi rerehang malih ring wariga utawi tegak rahina iraga embas kadi punika. Yang ning ilmu modern minap niki wanta menentukan kecerdasan IQ kita bagaimana, di mana tujuannya dan seterusnya. Demikian mungkin ya sederhananya sehingga napi sane katelebin minap niki ondang ring bahasa ya bahasa ondang ring napi osana matematika sekadi punika ya ring matematika si punika mawinan iraga madue taksu. Minap sekadi punika iening kabawasang ring generasi sane embas selantur napi osana selantur warses yu 900 utawi tahun duang talian sekadi punika Prof. Oke, niki ngawit malih niki wenten kantun kalih door prize niki pitaken ditiang ring semeton sarang sami nggih. Terus kenten numun niki manut ring semeton sarang sami napi punika swayambu. Napi punika swayambu. Nggih, manut ring semeton sarang sami napi punika swayambu ring manah semeton sarang sami. Inggih durus. Inggih, inggih. Durus demun titiang nunas pesengan ide. Cek susamaan tu galah sana ketiba ring sekian titiang untuk moderator moge ke pertama majang ring maha guru titiang ring Hunhi Pak Prof manut sekadi pitaken awu sedurunge titiang nyinah yang dewek wastan titiang swaha mandala sekadi iwawu kapitakenang napi punika swayambu manu ian manut penampen titiang swayambu manu punika maraga purusa sane presiden wardiang kewentenan jatmo sane wenten pemekas ring jagate puniki kaping kalih swayambu manu punika pinaka benih purusa taler ketegepin antuk Dewi Saterupa sane presida metunggilan purusa kelawan perdana lingga kerawan yoni tur maning presida ngutwang manusa manu miwah sesana manu punika sang sewaka dharma saneng margiang daging-daging kedarmana ring jagate puniki inggih yaning presida cutatang titiang swayambu manu punika wantah benih purusa sane presida ngutwang kahuripan ring jagate sane ketegepin antuk Dewi Saterupa luwiripun Ida Batara Brahma miwah Sang Hyang Aji Saraswati. Inggih kadya sapunika presida atur titiang menawi wenten sane nenten anut titiang nunas gang rena pangapura perkuasaan yang atur puput untuk pramasan. Inggih, suksma ping banget niki Bapak Swake Mandala. Minap to wenten siki pitaken ring titiang utawa ring Prof minap. Durus siki penyawis siki pitaken. Oke nggih. Ini pitaken titiang sinampura puniki nganutin kadi mangkin tur maning anutin petitis ring bulan basa Bali hingga punika Atmokerti. Nah sing ring sejeroning bebawasane wawu
makeh panggihan titiang wenten sane nyeletuk kidik ring sajeroning hatin titiang punika indik napi astane adiat mika duke ring mental. Sampung kenten ring akhir-akhir niki akeh pisan mukadi kasus-kasus ngenendi ulah pati. Sampun kenten saking mekudang-kudang berita sane wenten ring media sosial wiadin koran media cetak punika akehan medal saking mental utawi pikayun. Amun iki akeh ne indek lontar pungken tatuo-tatuo ngenenin indek ngemargiang kehuripan dados manusia Bali puniki akeh sane ngarereh pemargian tu ulah pati. Napike sangkanen tutur puniki luntur presida menados yatmo Bali puniki makeh ulah pati. Wenten ki dasar menawi yan lontar mau sang indik sapunapi yening wenten anake ngulah pati kadiasa punika. Inggih punika presida titiang ngaturang pitaken dumugi presida ngen titiang titi pengancan kepungkur bekas. Inggih sukses. Inggih para masuk sama Bapak Soaka. Ngiring terus Prof katur malih niki Nggih. tentang adiat mika duke ulah pati ring Bali. Nggih. Pitakene becik pisan. Nggih. Adiat mika duka punika pastika sampun sekadi baos wau embas saking ketamedan. Mirip sebeliu tau kadine mungguh ring aji jatin sengsara punika wedu saking tingkah pelih saking ketamedan tambet dadi dasar sedih. Tambetan lian puniku dadi krana sami-sami. Krana jenget kadi jandrem suko dukem linder pange ngalih hidup mati bakat ngalih tua ngalih bajang tua pange enten yan irago belok jeung genep subuh pesura rikrikane yan sing misi lamun kena jeung ulah pati. Pikiran pendek. Nabi mawinan ngambil parilaksana, parisolah ngulah pati. Menganggap bahwa hidup penderitaan hidup ini bisa diakhiri dengan ulah pati. Nenten seken penguguring karma pala. Sane mati wantah fisik. Sang yang atma sane kantun negen buah karma. Yan parisolahaten patut pastike sampun molihang neraka. Yan laksana sane patut pastike nemuang swargan. Embah saking swargan dados anak becik. Sang sewako darmo mas saking neraka dados anak kanerakan. Anak kanerakan puniki sampun enggal pisan ngambil parisolah ngulah pati. Enggal sedih. Tentrimo ring kawentenane dados manusia puniki emas dados manusia puniki mewah manut cara sama caya mewah. Pang yuto kali tumima lahir puniki mangdosi dados manusia. Apa baen dadi manusia sewako darmo mewah punika. Semeton sami puniki pepilihan. Sang sane onang teleb ring sastra pepilihan. Ten liu nak demen belajahin sastra diastun medugdug lontare.
sang saning warisin lontar ring griya ring puri kanthi alih ngenget lontare. Dan wenten saning wajen turunan saning wenten tiang meduwe semeton dados dosen cara diunggih makin sampun dan kari ring rumah ring kelungkung niku satu gedong lontar keturunannya satu pun tidak ada yang bisa baca lontar niku mawinan di tiang keunang mangdong wajen lontar napi kemanten niku tan liu nak seneng maca lontar dan senliu nak seneng maca buku dan seneng dan mawinan dan meduwe tetelep dadwa dan meduwe tetelep dadwa dan percaya ring karma bala niku ring cara camus caya sampun pastike ring Bhagavad Gita ring buku-buku tato sami punika ngojah indik kebecikan ngungkemin karma bala sang sanidan seken lebin karma bala dan ngugu ajaran karma bala niki pajang dados anak ganerakan terus ring tiga malih ring yamo tatwa ring yamo purwano tatwa ring yamo purwo tatwa nika lontar-lontar saning ngeninin indik sapu nabi patutne ngelarang yadnya nitenin sang sane ngulah padi driko kesurat sang ngulah padi punika pasti ke sampun emas ring neraka mati dini leka di swarga di neraka ngalapin woh karmo sane dan becik dike kasengsaran luar biasa atmo preksangse mau sang gitu kan taler nggih atmo preksangse nggih wenten ring kelukis ring Kertogoso Klungkung ni Pak Nom uning pisan nika nggih atmo preksangse nggih nggih make pisan nggih ring Purana malih ring Siwa Purana ring Padma Purana ring Skanda Purana ring Wisnu Purana makeh malih niku ring India kitab-kitab Purana itu kan India ke Bali dados Siwa Gama sinalih tunggil dados Agastya Parwa ring Agastya Parwa lontar tane pinih kuno pengajah ide Bagawan Agastya leluhur lelangit agama Hindu Siwaisme ring Nusantara sanik warisin puniki warisan dari ide Bagawan Agastya sanik ke Indonesia awal Masehi nggih nika wenten patung Begawan perut gendut makte apa istana tongkat trisula nggih makte kendi Begawan Agastya ring Begawan Agastya punika kasinahang detail pisan indik parisolah manusia saningan ngewedhuang sang manusia ni punika yan mati ulih laksanane gumik ini mati di nerakone ngenah yan laktaman manusia sekadia sepuniki mati ngenah di neraka niki kan swarga neraka punika nika punika bentuk Purana ketatuane wenten ring Buana Kosa dan nggih nika leben ngiring sareng-sareng di tiang misadia jagi nyarengin dan niki wenten sesepuh di tiang Pak Anom nggih ping kudo-kudo sambat niki sampun nyobiahang manut kesenian puniki nggih topeng wayang nggih napi malih arje nggih nggih menika dumun nggih suksema Pak Prof niki minapta catatan titiang niki wau napi punapi ulah pati nika rawuh kenten ring pepinah iraga utawi ring manah iraga sangkaning makeh sane kamanahin nenten prasida kapikolihang
Minab niki sampunan berekspektasi dengan sosial media niki dunia maya. Sekali punika nggih Prof nggih. Nggih, lantaran titiang niki pitaken saking titiang sareng Prof ring sama ton sami niki nunas panitia malih siki ring sama ton sami sane rauh iriki. Ngiring telebang dumun ring mana napi ketatuan manusia baline punika manut ring semeton sareng sami sane rauh riki. Napi ketatuan manusia baline punika. Minab wenten sane memana durus mabaos napi ketatuan manusia baline manut ring idedane sane rauh iriki. Tunas titiang penampennya nih. Durus katur mabaos. Sira unggahang Pak Sira nggih durus Pak Nengah Hartawan malih utawi Sira Mina wenten sematon tiasan sane kayon mabaos iriki mabelik bagang. Durus temun durus enggih durus tampekin genah napi ring manah idedane napi punika ketatuan manusia baline mangkin. Enggih. Inggih suksemu puniki antuk galah. Sedurungyane Om Swastiastu. Inggih puniki langsung kemanten sedurungyane titiang nyinayang padewekan titiang mewastai Wayan Suparwite pinake PLO Penyuluh Basa Bali saking Kabupaten Kelungkung. Ngeninin indik pitaken iwau indik ketatuan Jatme Bali sapunika. Yening kemana handuk titiang sani ke bawas ketatuan yang sejeroning dados Jatme Bali punika wantah nenten sios irage sane eling ring kewentenan pedewekan irage suang-suang sapunika. Duaning yening sampun uning ring sejeroning irage suang-suang ngenahang patut kelawanin iwang ring sejeroning dewek irage suang-suang pasti ke sampun pacang ngelimbak ring sejeroning ngiwang patutang ring kuwentenan buana alit kelawaning buana agungi punika. Yening rerehang malih ring ketatuan dados Jatme Bali maosang raris ring kuwentenan sani kebos taksun Jatme Bali ini sapunika. Titiang medue napi wastane unek-unek kakedik ngenten nggih. Sering dadosnya sapunika sane kebaosang taksun dados Jatme Bali. Yening maosang indik taksun niki malih wenten raris kadi ring ajeng punika patung Garuda kecinga ring ajeng. Saking pandangan nabi preside kecinga punika metaksu sapunika. Sanincen sane kebaosang metaksu nika durung kemana untuk titiang. Duaning titiang medue pengalaman dados PLO Penyuluh Basa Bali tumun titiang tugas ring Buleleng sane mangkin titiang tugas ring Kelungkung. Dumun ring sejeroning pemargi Penyuluh Basa Bali wenten raris pemargi konservasi lontar sapunika. Ring sejeroning konservasi lontar punika nahan titiang manggihin wenten lontar mekaput antuk kain belacu sane selem set-set kuwentenane punika. Nggih ngantos selem warnanya punika sakewanten putih dumune belacu niku duaning kotornya punika. Raris sang sane medue lontar punika kutange kain belacu ni punika. Niki jelek niki kutang ngenten nggih. Kegentosen antuk sane anyar ketumbasang kain turon sane anyar. Kain sane dumun punika titiang raris sane ngambil
Dados titiang nunas sapunika anggen titiang kerep topeng side karya ngantos mangkin. Wenten rares semeton titiange puniki ring sejeroning keperginan. Wih, adi metaksu sajan kerebe kan. Uling dijane kadang niki tepuk taksu niki kan. Niki durung kemana untuk titiang, dados niki ke bawah sangat taksu. Dados sane anyar nenten ke bawah sangat taksu. Niki durung kemana untuk titiang Pak Prof. Rares wenten rares silih sinungil wewangunan sane wenten ring Bali. ODB titiang boleh mempengayah ring pikat. Kanten wenten napi wasana wewangunan candi sane kuno tur maning akeh pisan punika wenten taru sane mentik ring wewangunan punika. Jek metaksu aja tepuk kan. Wenten ada yang sebelahnya puniki batu selem niki melengis maru pragat. Jek sen ya tepuk metaksu kan. Dije sebenarnya genah taksune niki titiang niki ring dewek titiangnya dados dije kene orangnya taksu niki. Sapunapi sih rupan taksune punika kan. Nggih, matur suksema Om Santi Santi Om. Nggih, suksema niki. Niki minapta pitaken penyutet kenten nggih nyutetang taler napi wasan publik bagan utawi video tula rainane mangkin. Napi punika taksu. Nggih, napi punika taksu kenten Prof. Napi punika taksu nggih nggih terus ngetelep pisan puniki nggih. Taksu punika manut bahasa mungkin karisma diri ya. Karisma diri, karisma sane kacingak sane wetuang irago lango kelangen. Ado nak liu memunyi kalau sing misi. Bedik memunyi, jak ngetelep. Nah nika menawi. Kata-katanya membatin. Membatin. Titiang menduwe guru, niki pengalaman. Gurun titiang niki hampun lingsir pisan saking Denpasar. Penglingsir agama Bali nih, kani kantun nyeneng. Pak Gede, wenten tatua, sane ke bawah tatua dua binede. Bapak Gede nitahang titiang mangdon nelebin tatua dua binede ring lontar urhaspati tatua jinyano miwah sane tiosa. Sampun delep titiang. Pengawit kewedaran jagat puniki pastika sampun saking Sangyang Ruwa Bineda Purusa Prakerti. Wenden malih lontar tiosan utawi buana koso miwah sane lian-lianan. Wit jagat puniki sangkaning ida sang maraga tunggal. Jadi wenten kalih penampen Ruwa Bineda kelawan penampen Wisista dua itu. Sapunapi niki ngawanang titiang bingung. 4 bulan titiang metakon nangken minggu ke jero nida. 4 bulan tiap minggu tiang metakon ke ragana. Ragana ijo kemandan, kedek kemandan. Sampai titiang nangtang gurun titiang menika. Pak nawang napi sing. Lamun sing nawang orang. Pengsing kadot yang meguru aja bapak. Jadi tiang bangeras. Nanging saja nyujugin. Usud-usud tiang. Yan. Nyen medang. Kedan pesaut nika nyen medang. Nyen medang, teknika mantan nyen medang. Kelebin. Oh, menika mantan siang genden dia mekes siang yakti. Ninjap pemahaman titiang.
ngemeneang malih raking ruwa bineda ke wisisto dua itu ke eke aneke. Napi mawenan nincap. Sekan munyi guyu itu, sekan munyi guyu nyen medang. Ruwa bineda dua dibedakan. Nah, nyen medang, menusa medang, sing adolen kan menusa. Iraga yang membedakan, yang tunggal kita bedakan untuk memudahkan pemahaman. Oh gitu, melengak di tiang suksemu banget guru. Yanten kentan bawas bawak saja. Bawas bawak metaksu puniki wetu saking budi sang kawiwara, lahir dari batin seorang yang sudah putus, orang yang sudah telah bering sastra, seanaknya sastra puniki membawas pungal saur atrah. Dan jadi taksu punika metu saking budi sang kawiwara. Sekadi iwau kain anyar kelawan kain kotor cabun napi wit kain kotor nika napi murip napi ten. Niki nenten keuningin antuk warihida. Warihida wantah nyingak kain kotor. Nanging kain punika wit ipun menawi. Yan sakti yakti punika pasti metaksu. Sastra sane mekaput punika pasti ke sastra pingit. Nggih, sastra pingit. Sastra kadiatmikan kendan. Jadi napi-napi sani ngeranayang iraga kelangen karya seni yang menimbul kita seni. Iki gitu. Ten nyidahnya acad malih. Pepatrane becek pisan, jejegna percik pisan. Dan nyidahnya acad becek kelangen. Agama ya nigel agama-agamane. Tanjekane. Sledetane, wajah gadung, lengut. Lengut kaput melah. Medaging, lengutnya medaging. Nika metaksu. Yang didodane mau sang sekadi mau yang titiang mau bawas acutek. Ido semeton sami ngop. Ngop. Nika nyiriang taksu. Sangkaning telab melajah, telab melebin yoga, telab ngundali raga dan ngulah maparisolah sane ngotuang dosa. Ika taksu. Wenten taksu sia lione sane kebaos nawo rasa. Selain punika ring bukun titiange taksu sastra Bali, taksu kawendan sio rasa karuna ngotuang rasa ulas wase, rasa raudra misalnya topeng sidokaryo raudra tenget metaksu angop siriang bulun kalonge merasa tersucikan jika kita menonton itu kita dibawa ke alam tanda kutip lain. Dan pangundangna wetu saking budi sang kawiwara, dahir dari batin orang yang memang sungguh-sungguh guno ginane satwike. Dan para seniman sira puniki sane meduwe bakat seni. Seni itu menyucikan. Seorang seniman itu bergama dengan seni. Nggih, asa punika pun Kang Yang nggih dan sido nyawis puput. Ayo nggih, sukses banget Prof. Menas dumun tepuk tangan. Puniki santukan antuk galah kinten nggih sampun tibering roras kadi punika. Minab galah widya tula pacang kapuputang sekadi punika. Sadurung kapuputang niki Prof titiang pinake moderator utawi pangenter nunas pamuput baos utawi pabesen.
pabesen saking Prop ketitiang mewah para pamilet sane rauh iriki. Nunas dumun pabesen api mangda wenten beklang titiang malih jepos kebuleleng sekali punika suksama Prop. Napi sane wedar titiang wau punika pangundang lontar nggih. Diastun titiang nenten presido sekadia sapunika nanging titiang manahang ian semeton telebring Trisadano iwau. Trisadano nika manut pengajah Begawan Werhaspati pastike iraga uning ring raga sejati dados anak metaksu Bali metaksu Bali dan wenten kawruh instan sejeroning kawruh spiritual dan wenten instan sering mepeguruan ring anak lingsir melajahin ageman Bali punika dan dados pasah ring peguruan nak lingsir sane unang seniman agung para maestro Bali sering ngewetuang pertemuan hubungan mangda wenten hubungan sisya nabe sisya guru wentenang hubungan emosional dan yan wenten sampun hubungan emosional baos pingit sane wenten ring angganida sang guru pacangka warisan dan niki pepelajahan tantra manut agama Siwa Buddha Waisnama Bali dan niki mungkin ngiring telebin ring lontar ring gulu sampunang taler nenten mengakses berbagai sarana belajar modern. Nika mantan ngiring sarang-sarang. Titiang nak kantun belajar diatun sampun yuso 16 sepitu mungkin. Kantun dedancing nawang apa kantun nggih suksema. Nggih para masuk semua katur ring Prop. Para masuk semua taler katur ring Bapak Kadis. Kenten taler ring pamilet senarang sami sane nenten metilar nggih saking genahe puniki. Titiang nenten janyu tetang napi widya tuler ring rahinane mangkin. Cutetang ring manah soang-soang taksunapi sane pacang kebakte budal sekali punika kebakte mawali ring jero ring griya soang-soang sekali punika. Titiang Nimade Ari Dwi Jayanti ngangganin dewek titiang raga taler ngangganing Prop. Titiang Nunas Pangampura indik kaiwangan utawi sane nenten anut ring arse idedane sarang sami benjang pungkur kenten nggih yening malih kenten wenten galah membeli bagang utawi wenten sane arse membeli bagang durus rauh ke Unhi minab ring Prop Sukayasa irike utawi minab sameton sarang sami Presiden melali keten nggih melancaran ke Singaraja sekadi punika ngiring ke Kirtia yang ke Kirtia sampunang lali kontak titiang sekadi punika ngiring reres yoba nggih kirang langkung titiang ngodarang ring rainane mangkin utawi napi wasana utawi wenten iriki ring acara widya tulane puniki titiang Nunas Pangampura mangkin galah walyang titiang ring pangenter bawos galah katur cekek. Inggih susuma aturan titiang majeng ring Ibu Nimade Ari Dwi Jayanti SSM Hum pinaka pengenter ring sejaroning widya tula puniki raris suksema taler majeng ring Bapak Profesor Dr. Iwayan Sukayasa MSI pinaka narawakya ring widya tula rainane mangkin. Sedurung parikramane puniki kesina jagi irin titiang antuk foto sinarengan. Tunas titiang majeng ring pengenter
Narewakia miwah Bapak Kepala Dinas mangda nyujo ring sor panggung. Talar tunas titiang majang ring pemilat makasami mangdane ngadeg. Duani jagi kelaksanayang sesi foto sinarengan. Untuk punika majang ring sang sani poli amongan durusang. Inggih, sesi foto jagi iring titiang siki kale 3. Mali pisan siki kale 3. Inggih, sesama majang ring pemilat makasami sesama untuk Gala. Disampune puput foto sinarangan di wawu wastu puput sampun 10 pali widya tula rahindani mangkin. Matur sesama aturan titiang majang ring Ratu Ita Dadi sareng sami. Titiang pengantar acara sapisanan ngangganen prawartake ngungsur Agung Rena Sinampura menawi wentan kekirangan ring sejeroning penyanggre miwah keiwangan atur titiang ring sejeroning yang terang acara puniki. Maka usanani atur titiang aturang parame santi. Om Santi 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 Om. Bahasa Bali, mai barang mengeneng Bali. Delah irago mo bahasa Bali, ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri dak Bali, bahasa Bali.